O Iohannes Evangelium 8 au verso 41 penielo Jesus et acadea. Ceacești cea ce masa penaftuminge, codo con increla vorba, codo shoga ci dicela o mirimos ca increl canagodi. Havio angruno lil Iohannes 2 au verso 3 penela minge vorba le debleski, pacado și den pogor că janin le devles, risic increl neski vorba. Le debleski con incrella traira lesando rayo e vorba le